Ambil untuk bawa satu. Kanan kak? Nasi! Dia yang sepeda ceria asal jalan raya. Jadi mungkin kalau di sini nggak banyak treknya. Always say the wrong things, ruined every special moment that I've been in. Try to let myself free, enjoy the moment, but my mind can never let me have a moment. I like to think about the things I don't have, always living in the past. Why do I do that? Never fun with what I gotta stop that. Always want more when what I Kita lagi tawar-menawar durian sama buah rambutan. Nih. Abang durian nah. Duren di Saja siang lah, hari. Ambil. Ma. Enak kali gila. Hasil kebun. Enak kali gila. Ini buah rambut, buah rambut. Lepo kali ke? Apa lu ke? Boring guys. Hai. Kita sudah sampai, Pak. Alhamdulillah. Sampai dengan selamat. Boim. Alujo. Hari ini kita masak kuah belakang. Jadi sebelum kita masak kita bersih isi ya. Oke. Kemana aja? Pesing ah? Mampu dulu tenaga. Jangan gondong. Apa nih? Kan potong lagi enggak? Keras pakai dia apa? Oh iya, enak dia. Enak untuk yang tahu. Pasti keko keju ya dia. Ya, ini pausnya. Mana? Ayo buka lagi. Ya perjuangan deh. Mantap bang. Luar biasa sama kopi Ada Pak. kopi kok? Mana kopi? Kena kopi pahit. Melayu. Tuh. Kau bagi anu mau cuy. Buruan. Ya ke Ustaz. Aduh, udah jalan videonya 20 detik ini. Aduh. Ini goes apa papan? Gensi waktu pergi 140. Beli di mana? Beli di Swalayan Ketapang. Mana lebih enak daripada menikah, Om? Itu mau bilang. Busuk satu. Ini dulu. Mau terbaik lah ada pun tadi, Bang. Yang pertama. Apa itu? Pulang. Doyan kali daging mentah ya. Iya. Hajar. Rasanya Besok vaksin. Yo. Tabulasi. Mantap kali duriannya, ha. Durian atau kurma itu, Om? Kurma. Kurma anggur.